Ane pragat kerohanian, pergaulane ane kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan. Ane paling keren hobine kerauhan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan. Koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan. Melajak kebatinan, pelih agulikan. Yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. Warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang. Ia ngorahang, ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan. Koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan. Melajak kebatinan, pelih agulikan. Yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. Warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang. Ia ngorahang, ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. Warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang. Ia ngorahang, ulian ama beregan.
Gede sarang udu sujati ini kena menjodoh di kehidupannya sana di umur kita jangan elingang ye Yen kena hang nyanyi dan tahan ngalah kuranan ke dewan-dewan kanti sab kekinan ngubar pencerahan yang piskoni alih kanda di belanjang kadang lingorahan hati tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jelemelah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan Larang mati kaya drama lagu berputaran nanging tangkil ngajak mitra Otani pragat di swarga swarga di skala apa swarga samping pak Temunya aja selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melitulang di penginapan nugen membuang-buangan Jajak kukus meliti ketapian melidulang ditu di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan kaden lingorahan hati tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jelemelah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan Larang mati kaya drama lagu berputaran nanging tangkil ngajak mitra Otani pragat di swarga swarga di skala apa swarga samping pak Temunya aja selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melitulang di penginapan nugen membuang-buangan Larang mati kaya drama lagu berputaran nanging tangkil ngajak mitra Otani pragat di swarga swarga di skala apa swarga samping pak Temunya aja selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melitulang di penginapan nugen membuang-buangan Jajak kukus meliti ketapian melidulang ditu di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan
Irama meusaha pangsing kanti pianakne mekente ngemasin ngalih utang lakar nyekolahan ngarepang hidup luwungan teken rerama rasayang nanging sayang isubane ianane padungo keluarga lebihan perhatian teken pian aku renang rama sakit-sakitan sing pati taunan muda sing dinune mah urip raga ngerunguang muda disubane mati mara pengelingin muda sing dinune mah urip raga nyayangan muda disubane mati mara mesesalan tipisne bekelin pas nganyudan kau genang asih sing hidang belanja dadaran jalan-jalan sodan Tomase sing hidang kau ngajengan perhatian teken pian aku renang rama sakit-sakitan sing pati taunan muda sing dinune mah urip raga ngerunguang muda disubane mati mara pengelingin muda sing dinune mah urip raga nyayangan muda disubane mati mara mesesalan tipisne bekelin pas nganyudan kau genang masih sing hidang belanja dadaran jalan-jalan sodan
sing ngidang kau ngajengan. Sing adana ngarepang hidup ne sengsara, maka jangan cepang hidup ne bahagia. Mekan sekaya ngidupin keluarga, nyalanin hidup tanpa lara. Boya jaulian tiang mungkin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan. Asdong karemangkin ngidang moding-dingan, sangkaning mana tulus titiang aturan. Arta brana kedua titipan, nesing pasti kau tetap belahan. Disubani mati mekejang mekutang, amun cukuku sing ngidang kang mekelang. Arta brana tua senana, nanging boya tetujuan utama. Sugidana ke utama, apa buin ngidang nulungin nak wara. Boya jeung ngarep walesan, wan tak tulus tiang aturan. Semeton sareng sinamyan, mugi manggih kerahayan. Boya jaulian tiang mungkin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan. Asdong karemangkin ngidang moding-dingan, sangkaning mana tulus titiang aturan. Arta brana kedua titipan, nesing pasti kau tetap belahan. Disubani mati mekejang mekutang,
kuku sing ngidang kalma kelang arte brana to tua senana nanging boya tetujon utama sugidana ke utama apa buin ngidang nulungin nak wara boya jeung ngarep walesan wan tak tulus tiang ngaturan semeton sareng sinamyan mugi manggih kerahayuan seduak-duak nak loh nekang sekaya nak muani tetap kepala keluarga tanggung jawab ne utama apa ngelah hajen raga diapin bede ne penting ada usaha beli muani tanggung jawab ken adi modal beli tua tresnane sujati beli boya cucun bupati boya pana pegawai negeri beli tua dadi kuli dekorasi beli kuli lo kain beli sengalo hujanan belusan panas di majemu liseng kalmelo yapin kain beli toyo kal jalanin pulian sayang diken ilo gaji sistemnya bulanan tengah bulan subekas bon 5 lunan agar ada tambahan lemburan bulan depan mada iuran orderan tanggung jawab ken adi modal beli tua tresnane sujati beli boya cucun bupati boya pana pegawai negeri beli tua dadi kuli dekorasi beli kuli lo kain beli sengalo hujanan belusan panas di majemu liseng kalmelo
dia gaen beli toyo kal jalanin kulian sayang liken ilo beli kulilo gaen beli sengalo hujanan belusan panas lima jemu liseng kawelo dia gaen beli toyo kal jalanin kulian sayang liken ilo gaji sistemnya bulanan tengah bulan subekas bon 5 lunan agat ada tambahan lemburan bulan depan mada liuman orderan. Lo hatin beli daun gue lawa tua anggoni lo pesinggahan. Jaragana dini yen hitung-hitung konden liwat abulan udah alogati ira kejadian bawa satwa jani ragam tunangan. Ternyata adik subengela tunangan angin tunangan adi jomoyong di rantauan beli tua anggon adi ngisi kekosongan di saat adi butuh kehangatan beli dini main hati ke bawah perasaan beli sakit beli patah hati lo hatin beli daun gue lawa tua anggoni lo kesinggahan lo tresnan lohe kapin newek beli mulai bling penjara pelarian tulis kadi bintang film nangin goya pemeran utama beli tua jadi pemeran pengganti.
Yen kal nawang Gagaine tiban-tibanan Jani harus mekutan Bahasa Inggris, bahasa Jepang, Korea lan bahasa Jerman sing berfungsi ulian sepi wisatawan. Nyesel jani sing heula kebisan lenan terlena idan yang di zona nyaman. Pariwisatane Cagerang 100% kat andelang jani banyak uog megaturan. Bidan dadi gaib membahasa Jepang nanging jani terpaksa ngayahin tukang ngeburu bangunan kulitnya lemang nak ngadenang yang uli daerah kanginan. Bidan membahasa Inggris ngayahin turis di restoran megait yang dadi waitress sekat di rumah kan yang belajar bisnis modal telah yang rugi medagang manggis yen mekejang banting setir dadi dagang yen kenehang yen kalnya dadi pelanggan. Jani sing heula kebisan lenan terlena idan yang di zona nyaman. Pariwisatane Cagerang 100% kat andelang jani banyak uog megaturan. Bidan dadi gaib membahasa Jepang nanging jani terpaksa ngayahin tukang ngeburu bangunan kulitnya lemang nak ngadenang yang uli daerah kanginan. Dan membahasa Inggris ngayahin turis di restoran megait yang dadi waitress sekat di rumah kan yang belajar bisnis modal telah yang rugi medagang manggis yen mekejang banting setir dadi dagang yen kenehang yen kalnya dadi pelanggan yen mekejang banting setir dadi dagang yen kenehang yen kalnya dadi pelanggan.
rikala sebet hatine ulian kebobogen anak elo neba makuranan pangaku neno baca ne sangat bakat sebetang nepukin reramane mecanda kade ngarepan ade pade dadi kurenan beli Katina bemekuranan iraga nyalanin metunangan tu sing ada menyet hadi kalmo bokin beli kadi panase ade bahan anyudang hujan awai tugas raraman beline mau jalan kangide hati di angkul pemesun adine ada nak muani anehnya dan beli ngaku nehantu kurenan adine aneh kayang jani konen sah cerai tebal rasa muan beline mengadang peninggalan ketujukan dewek beli halak jengah pade ne jani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan ne kadung sabarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding ne kadung mapasa kal simpan anggon kenangan tebal rasa muan beline makadang peninggalan ketujukan dewek beli halak jengah pade ne jani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan ne kadung sabarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding ne kadung mapasa kal simpan anggon kenangan Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4
dari tanggal 3 sampai 2. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kang nuang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langgap pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, dengan jejak ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, jamate undang, patine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kang nuang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langgap pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, dengan jejak ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, jamate undang, patine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan, kanten jalanan, bekejang undang, jamate undang, patine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan.
yen tole uli penampilane iloh cara sing kuangan apa mefoto selfie di mobil Ferrari nenteng tas branded merek luar negeri megaya pangkadena sosialita satuane pragat untuk kesugihan kuliah nurutin gengsine tinggi ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan di pejabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sesari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing idang pindah ke lain hati kemalu bangga lo ilam rasa GR pedidi direh buaya lo liu helah setok di sisi nak wani ne bela bangga ngoto di sisi nak elo ne nakal nak ngortan nak rosing lah harga diri ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan di pejabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sesari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing idang pindah ke lain hati kemalu bangga lo ilam rasa GR pedidi direh buaya lo liu helah setok di sisi nak wani le bela bangga ngoto di sisi nak elo